mun sang sanga tanga INP mizo channel lo ngai thathin tu zong zong te inza in ni thar chi pai kan buk le cheu voin hi march ni riat ni lai ni ania dama in lo om theu kan be se Myanmar lam chan chin an mani sana ani zandar som thlenga kan riat thei kan an soi le anga atop thlengin men lo ngai thak sak le theu don nia Sipai Council in thu nei na apong lak kum ni chung hian chin mi kumla pui tling lo pong sual telin mi zathum le somriat chuang an thi to ni in Institute of Chin Affairs ICA chuan an thu chua an soi sang ni somni le pakhat February ni khata tanga sang ni le somni le pathum February ni thleng khan sual Sipai Council chuan an thu nei na hum him tumin silai bom le ral thuam lian thona telam mangin rom takin an che a human rights an pal zut na sa hle ni sual sipai te chuan chin mi nu pali arualin an pong suala chung zinga chuan kum som pangami tlerol pakhata tel ni in ICA chuan a soi nimin khan kalemi watangin sual sipai som sari vel chin state lampanin an kal chuak le meka ke akal na chu an kal chak thei bik lovaniang tlai lama khan hiang jing an pel to nia soi ni in chumi nu nimin tlai thleng kha chuan heng sipai te hi theizang khwa an riak don ni om takin an omani sipai hetianga ke kal ho hi an thina tertek du fiu maya poisa khan nei tlem deu thin ni in phai lama an chet dana tang hian langa kong pui dunga mi lo fe le tul poimo ave wak te po an lo fim khur deu anga ngeyang heng sual sipai ke kalte omna lam hi boru ka thalo thut theyani sakai region khin u township pa kalung khua ngajong chi khua le sa to khua te chu nimin tuk dariat vel khanan hal tan ni om takin a hnai vaya mi ten an soya thil om dan ngai chan me kani nimin pia mars ni ru khan kalung khua sual sipai silai le RPG ka puak chungin an luta kalung khua an hal nuwa sual sipai te chu in thenin ngajung chi le shadow lam an pana khua an halta ni in ral tlan na lama mi ten an mu dan an soya helama hian mi sang riat vel an ral tlan thar le ve me kani khin u township pa sual sipai vei wak lavaral tlan te zinga kum som ko chuang ni to pitar pakhat do khun tuk an ti chu chuap chak lo na wangin march ni sari nimin tu khan aral tlan na muna aboral ral tlan tin mun kan riat thiam le zual nan kan an soi langani kum upa tar chak vak lo le nu nau enge mozat ral tlan zinga antela an boi dan tur hi ngai ruat thiam a har hle zo kani nimin chomadar som pakhat vel khan sakai region minmu khopuya high school number 1 a duty sipai te bom ni in sipai pani an thi ti true fighters ten an soi Sakai region ta time khua a sual sipai ten march ni nia mi som pasari an tha chung chang kha UN Human Rights Council le International Criminal Court ICC nena an report thu NUG Sarkar Human Rights Department Minister u ong miu min chuan march ni ruka press conference an nei na asoi ta time khua thil thleng sual sipai ten poisoi lo mi som pasari te rom taka an tha thuwa evidence kim chang taka lakhomin even Human Rights Council le ICC an report thua soyani heiba ka NUG Sarkar Human Rights Department lamin an chin chia dan chuan mi panga ayatam aruala tha hi sual sipai te hian voisom thum chuang an lo ti to a chung te po chu record fel tak evidence thataka da ni in report ani bok anti ICC ICJ ti angvel hi boy tira tang to khan Myanmar mi puiten an be se lian takhania tun thleng hi chuan omje nei lem lo athua polding ve mai ni te hian langa be se le atak hi kara la deu thin zongan hi werle township pa sipai som pariat an thi hei hi mani march ninga thil thleng nizan lama an soi chian le ta kani march ninga chomadar som vel khan werle township pa yuata chi khua a sual sipai te chuan an che vel tayet chi khua te piun u khua le phaya pian khua a te an vei waka PDF ten
piun u khua le phaya pian kho inkara an lo ka pa sual sipai som pariat vel an thi ni in midang som panga ai claim lovin thliaman tuarani sual sipai te chuan mun danga tangin RPG nan ka puina a PDF lam an him ni in an soi PDF hi mun sang sangami an nia Mandalay District 3rd Battalion le 4th Battalion te Generation Z Power GZP anti maite 96 soldiers PDF te MTG Pol anti te Mataya Lama ABRF anti tele Mandalay UGF te tangrual ho anne Makoi region yisa chu thinta an venga nimin pia march niruk chonudar khatvel khan in dauna chuaka office sang in khom na supong jung anti le damdoi ina duty an faya sual sipai zavel te chuan mun thuma in thenin PDF ho omna laman pana chu PDF lamin boma lo bei vein sual sipai pali an thia hliam tuar an omnual ni in Minchan Black Tiger Pola mi pakhatina soi an omna lam an lu awanga lo bomin minute nga vel anin ka zui nuwa sual sipai lam an nung tolle ta ni ina soyani tin nimin tlai dar li vel khan jisa chu township huam chung thingtlang kholam fangal sual sipai ten khopui chung an lut le ta a chung ho chu Buddhist temple bula jisa chu PDF ten bomin an lo beya sipai parukan thi ni inan soi paruk ti ila report petuina soidan ang tak chuan pali chu an pheleng dor maya patni chu an thal top boka heng mi patni thu thal top ta te hi an thi chi ange chia lo kan chiang talovani antia an thi porin om veu mai thingtlang lama vache ro va deu om hlei dewe mo sual zual dewe mo an thi tura nga yang sipaya tan hian civil mi te chunga hlei hi an thi ma bik ni in kan pa te ho chuan an soi thina ni kha Makoi region Miang Township phalan kan khoa a sual sipai te chu March nisari nimin chomadar som le minute somli le parukhan drone manga bom thak khumania sipai pani in hliam na takan tuara pakhat chu athita ngal ni in Miang People Force tenan soi sipai te chuan chonudar ni le minute somnga khan paukung khua a ral thuam lian an ka ve ngala tengtere lo charmek mi pani in hliam tuarin kumsomli le pani mi a boral Makoi region pau township pa kan phiu khua chu March niruk nimin pia jing dar riat vel khan sual sipai ten lu chilin PDF tenen anin ka pa sipai te chuan chen na in som pani an hal ni in an soya thile hliam chanchin dangero soya omlem lo RPG ka awangin chauchi lama mi sang thum chuang an tlan Paku region chauchi township pa thingtlang kho then khat RPG ka an nia wangin thingtlang khoro ka tangin mi sang thum le za le som sari chu mani chen na in tlan chanin mun him lam an pan le mek ti ken yu chuan ni min kha na soya chauchi township hi Paku region anina a ken yu brigade 3 ten an ven china an rin lu ani heng lai vela hian sual sipai khamaya zanni somruk le palina te hian February ni somni le pasari atang to khan thingtlang kholam hoin ral thuam lian an kap de urengani nimin thleng kha chuan mi hring thi le hliam soitur omlo ma se ral thuam lian awangin chen na in nga chu a cheto ngei ni in an soi thonei na pong lak nu hian sual sipai council le KNU nam sipai te hi voisang riat chuang anin kap to ni Mandalay region Myong U township pa Nyong Hla khomi sipai pensioner Sanhlain anti chu March niruk tlaida rukvel khan ka hlumani Sanhlain hi a pension nuwa po sipai lama tangin Myong U le Minchian inkar boruak thil omdan te sipai te hnen a report thina sual sipai lam tang reporter dik takaniti evidence fel takan nei nuwa anda thata ni in pakan Ogri Force PDF ten an soi nimin pia March niruk chonudar ni vel khan sual sipai somthum panga emovel omna Mandalay region tongta township pa chong sung khua asipai te chu drone manga bom ni in voithum an boma sipai pani thi in midang pani in
hliam na takan tuar ti Minchen District Drone Strike Team ten an soi Phakan lama indona achuak le mek Kachin State Phakan Township Mansein Khobula KIA nam sipai kem a oma chu kem chulak saktumin March niruk nimin pia tangkhan min onglana sual sipai tele KIA nam sipai te anin kap tana nimin lampo khan indona alakal zel ni in chulama omte chuanan soi helama hian du angin telephone line a man hlei theilova an chanchin kim chang a hriat thei mailo thakal ta lama tangkhan KIA lamin kem lak be pui an lo thak to awang khan civilian po an omto manglo reng bok ni in civilian lam pakhat chuan RFA zona achang ani indona le lama tangin thi le hliam an om ve ni te inan soya thuchiang tak ala hriat theilo deu KIA lampo hian thoman nei vele zel March ni sari nimin tuk dar nga vel khan munghin township a Meoma police station le khalaya sompangana sipai kem chu KIA nam sipai tele PDF ten arualin an kapa police kem an beina chuan sipai pahni an thingei ni inan soya hliam tuar po an om sipai kem lama chuan thizat an soi chiang thei mai lova ambulance motor pathuma lut ngei ti an ria a thi an om lo fek po in hliam na fe chu an om ngei in rin om KIA lam data atanga alan danin sipai council thunei na ponglak nu hian kachin lama indona voice sang khat le za le somni panga aya tlem lo achuak to Karen State Dongsun indona akhan SOF sniper team ten sual sipai somni pathum lai mai an da thai sual sipai somni le pathum lai mai an da theya tuna hian heng sniper pol te man tur ral thuam hi an mamo bel hle ni in an ho tu pa chuan a soi SOF sniper team hi KNU Brigade 6 18 Battalion noya sniper thiam tak tele US Marine Corps lama lo thok to sipai pensioner te ven na noya training nei thin an ni a an training chungin sniper thiam ber te thlang chuak zelin tuna chuan section an din thei hialta ni in an soi SOF sniper team member ni tur hian thakhat le chan ve chung sipai nun chan pa ngai training an ma chon phota chumi nuwa physical training thakhat le chan ve dang nei le in thathum an training nuwa sniper special training thakhat le chan ve dang an nei le a chumi nuwa cholkar ni chung live fire an nei le ni chutiang chuan thanga chung vel chu ngor takin training an nei thina heng SOF sniper team te hian kumin kumtir January thla a tong sun indona te khan sual sipai somni pathum lai mai an kap hlum thayani heng sniper te hi mi pui sipai le nam sipai kara in zepin an om deuh bera indona a chho in an tan muna zirin sual sipai palinga vel hi chu an da tha thei zel ni in an soi an mamo silai an la in dai lova mi pui te tan puina an ngai ti an soya tan pui theitan chuan tan pui om takani e Karen State tan tong chi township a indona chuaka khalaya zaruk le palina an battalion commander hingzan thun telin sipai pariatan thi ti tan tong People Defence Force tenan soi March ni jing dariat vel khan bute kung khodaya sipai veiwa kan kapa sipai panian thia sipai te chuan kho chung mi te bike panga an hal chiat sakani chumi tuk chuan PDF lam pakhat khliam te naw nei a om ve bok ti chuan March ni li chomadar som pakhat le minute som le khan tan tong PDF sniper ten khalaya zaruk le palina sipai te chu kap le in an battalion commander hingzan tun an kap hluma chumi ni vek chonhudar khat le minute som panga indona chuak chun zom ngalin sipai panga an thiani Karen State Shadow Township khalaya somnga le palina BGF kem pakhat sual sipai te nena an khom na am hui kem chu Mars niruk jing namdar nga le minute somli panga khan Karen ni commando pol pakhatin lu chilin an kapa an kem an lak sak sipai le an lam tangmi parukan thia tlan chuak man on nual bok kem an lak sak zo vele an kirle tangal ni inan soi silai pasari an la ni inan soyani
khalaya somnga le palina sipai te hi sang ni som ni kum chonu lama tang khan tan luin lui kam chualam vaw kam hula chetla ho khalaya za som thum le palina za som thum panga na le sipai battalion dang antul ang anga reson le ral thuam chopna an phusa hle ni soyani a ka om tak poni pinlong lama po indona kalzel sian state chimlam pinlong township lama february ni somni palia tang to khan karen ni army KA le KNDF tangrual le sual sipai anin kap tana tun mar thlatir lam thleng hian indona alakal zel ni in KNDF tenan soi anin ka tir february thatop lam khan ral kan sang ni velan oma nimin kha chuan sang ru vel an omle to thunei na ponglak tu general min ong hlana le China special envoy deng si sun chu nimin pia march ni ru khan ne pi do anin mu vele a ramin muan na nei thei dan tur politics lam an soidun ni om takani tunlai chu news masa kan soyang khan sual sipai thi hi an tam lo thei le khop mai march ni ruk nimin pia khan ramchung mun rang ranga sual sipai somthum pasari an thi ni report adon thu khitik media chona soi khati zong kha tuntuma Myanmar lam chanchin langsar zual kanan soi thei ni sela ngai khatu som somte in cha chunga kan no me